Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer les pizzas ensemble. J'espère que cette recette vous plaira. أزول فلاون مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إوي ذي قلان مرحبا يسون إوي ذي ديانا ذي جديدا نكني دني غاسي قد نخدم لا بيتزا الوحيد السلامة لا غوسيت أروني تعجبن قيموتي ذي. أنا عندنا نولي أشغي لاقن إلى بيتزا ياكيني. On va passer tout de suite aux ingrédients. Là, je prends mon saladier, le guet saladier. Voilà, le square, le farina, tournia. Voilà, j'ai besoin d'un verre de lait tiède, plus la farine, le sucre, la levure de boulangère. Là, j'ai un verre de lait tiède. Je verse dans mon saladier, le caisse, كنيس تواليم لقرني غاس النص نلكاس بوماني موزغلين كيف là je rajoute un demi-verre d'eau tiède pardon. Alors j'ai un verre de lait tiède plus un demi-verre d'eau tiède. Voilà. Là, je rajoute une grande cuillère à soupe de levure de boulangère. ذكرني غاستا ونجاو تنقرانت الخميرة نغطرونياك كل يوم بسبحوثية مكي سيقار راني غاستا ونجاو نسكر. J'ai rajouté une grande cuillère à soupe de sucre. Je mélange le tout, comme vous voyez. La vidéo c'était un live. Voilà, the live. ذي مثل la tablette كينا au fond. The live. Et sur ma chaîne YouTube. Voilà, cette vidéo c'était un live. Voilà, sur Facebook. Voilà, là je rajoute un verre de farine. Je vais voir. دقيق نغاس قبل يوم الكاس من الفارينة دقيسرنو ويسين. Je rajoute un deuxième verre de farine et je mélange comme vous voyez sur la vidéo. أكني ثوالامي لا فيديو ماشي ذيني واعرون. alors مغاس الكاس يتشرو يفكي موزغلن نفس الكاس بوامن موزغلن. أنا غاستا غنجوث نسكر تا غنجوث نطرونية. أنا غاسين الكيسان الفارينة كني توالين. ذاكي غاثروي غير الكل ياتجا غاكني à peu près 5 minutes. Voilà. Je couvre mon saladier, je le mets de côté, je le laisse à peu près 5 minutes. أكوني تسمكتير وين ويابوني أنا على شانينو أذ يابوني مولا شغليف أذ يخدم جام ما تعجبوني د لا فيديو بيان سور. فوالا زرا دي فوا تولي من لا فيديو تخدم مرا جام تخدم لي كومونتير بيتيت خصتو من غاشو اللي غداكي باش أكوني تسمكتير. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis et de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Là, je prends une poêle, je mets à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. لقيت فار المقلينو راه تستحمى راني غاس سنات طونجاوين الزيت نتزمور نغشي طح بوذي الزيت نورمال عيني كنتي وجدان لقي زمر اشبحاني ويا زيض ذا مشطوح كي تواليم. Voilà, là j'ai pris le blanc de poulet, je l'ai coupé en petits dés. Voilà. Je le laisse 2 à 3 minutes. ذاكيني غنعدي نقلو شطوح البوليه كينا لكن سنة 3 دقائق. Là je prends un oignon moyen. Voilà, je le coupe en petits morceaux. ذاك تفرد تفصل تمشطوح ماشي تمقرانت ذاك كي توالي ما تجزمر
يزمر لي هذه مرصون اللي مشتي طوحن حتى مشتي طوحو كوس تعطي لا راه هذه يبلو فصلاكينيا. J'enlève le poulet, le poulet. Ensuite, je rajoute les oignons. Voilà, dans la même poêle. On va gagner toujours le poulet, le blanc de poulet. La sauce blanche pour la pizza. Voilà. Là, on prépare une petite sauce. Je rajoute les champignons. Les champignons. Mais ça les champignons et les les champignons de boîte. C'est pas obligatoire. Je le laisse encore quelques minutes. هذه باش يطيح البصل النيع وكذا ترغلين النيع. لا بيتزا يجيت فغد توب سيم تسيد وتندم يمثرا فرانشمون ثين البيع. Là, j'ai pris le fromage à tartiner, comme vous voyez. Je rajoute à peu près 2 cuillères à soupe. Le fromage à tartiner. أنا غسنا طنجاوين نيثم قرانين داخل المقلي نينا كيتوالي. Et là, je rajoute le poulet. Je mélange le tout. Voilà, et ensuite, je me fais gagner 1 minute à 2 minutes, pas plus. Là, je rajoute un peu de sel. Je طحن الملح. أسنانو شطوح يفلفل باكن. Voilà, du poivre noir. Je le laisse 1 à 2 minutes et c'est bon, ça y est, c'est cuit. Voilà la pâte 5 à 10 minutes plus tard. هاتسن la pâte نغمشي دولي 5 إلى 10 دقائق وليو ثامشي يدولي. Vous voyez, là je vais dégazer ma pâte. غادي غنصير اللوي كنيس تواليم solide bien. Et là, je rajoute un quart d'huile. أرباع من الزيت كنيس تواليم. ويبقى même pas نفس الكاس نغد أرباع يترويمث لاباط نكونت ترويمث لما يشم الزيت داخل لاباط. Voilà, je mélange. Ensuite, je rajoute une cuillère à café de sel. تمشطح من الملح ولا قارنتو الملح. Là, je rajoute la farine.
داك سنوغ الفارينه لما نجمع لا بات ناغ ولا قراتي لي ثقور لا بات نكونت. Il faut y aller doucement avec la farine. Et là je rajoute une cuillère à café de levure chimique. داك سنوغ ثا نجاو ثنين القهوه لا levure chimique. Voilà, je mélange. اكيد نعطي الفارينه روح مثل سلاعقل خدم مثل طاس اخراتي القيق ولا تغال تقورانت. Voilà, notre sauce est prête. Voilà, داكيني راكني دنيغ لا صوص ناغ ذين ثوجوز هاتين. Là je coupe ma pâte en deux. داكينا تعدي غتكوبير لا باتينو في سناس ابرا كني كنتي هو ما فغمت تخممت لي بيتزا دي مشطوحين اكني كنتي هو خممت في ثلاثه داكي بغات انت تخدم نورمال. Alors j'ai divisé ma pâte en deux, je les laisse reposer quelques minutes. Là je prépare une sauce tomate. Là j'ai la sauce de commerce. Voilà, داكينا غتساعد طوماطيش نديك تنوزون داخل البواضين ولا خممت شي طوح البصل شي طوح طوماطيش سبومت داكني المقلي تخممت لا صوص طوماط. je rajoute un peu de sel, un peu de poivre noir. داكرني غاشي طوحن الملح فلفل ابركان ولا باش نزيد نفك شي طوحن الكو اسنانو شي طوحن زيت الزمورث. je rajoute à peu près une cuillère à soupe d'huile d'olive. Comme ça va donner du goût. Un peu d'ail en poudre. داكرني غاشي طوح تيشرتني en poudre. نغرب متاس يوث تفدنت. du thym. داكرني غاشي طوح زعترة. Je mélange le tout. داك ذرويع كلش كني تواليم. Là je prends une poche à douille داكيني تفغطش كرثاكينينو هذا غرغوس le fromage à tartiner. Voilà, je mets le fromage à tartiner dedans. Comme ça on va faire les rebords pour la pizza. داكيني باش نخدم لريفني لا بيتزا غنعمر le fromage. Voilà, il a la poche à douille نخمم ست سوف توسنكونت كيف باش تعطي المثال وقت دياس الخدمه ينقى سي ميو كيغيني لي بوشادو ياغيني على كنيس توالي. Là, je prépare tout devant moi. تقدر هكا كلش à l'avance. على كنيس توالي. Voilà, ça c'est les plateaux spécial pizza. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser d'autres plateaux, il n'y a aucun problème. نقدر مثلا تخممت لي بلاطو يجي سبيسيال لي بيتزا مو ساعه مثلا خممتي لي بلاطو يجيني نورمال نلفور. فوالا انكي لازم تخدم هكاكي ايوا كنختي دياس يسهل. فوالا اش فهمت البابي كويسون تاع داخل السنيوه.
je prends mon plateau, je mets le papier cuisson. Voilà, et là je prends ma pâte. Voilà, j'étale ma pâte. Je mets ma pâte sur le plateau, comme vous voyez, et je mets autour, voilà, le fromage à tartiner, comme vous voyez. Vous laissez à peu près un doigt. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo. داقيني مسلغ لا باتينو ورتي لي ترققت ورتي لي تزورنت كي تحملم لا بيتزا ما تحملم لا بيتزا ترققت خمم ترقق ما تحملم تزور شي طوح زوج رمت لا بات داقينا كني دني تخدم مثل الفرomاج كينا وكا كيغيو تو غتجمع بي بخي اضاض النص ارسيني ضودين ارفرا كني تواليم يونسويت دادير لي غوبواكي اثني دغلقه ثورة تواليم لا فيديو. Voilà, je vous laisse regarder. Et je reviens juste après. أكون جغات تواليم يدو على غرون. Je mets ma farce au milieu. كني تواليم ذاكي نسمر la farce نينو ارتل مستنيه. Voilà. Et on va passer pour faire une petite décoration sur les rebords. C'est juste avec les bouts de doigts, il faut pincer. Voilà. Voilà, comme vous voyez. لكن نتعديم كي تواليم سيطودن نخدم شي طوح لا ديكوراسيون ايدنيغ الى ريفني هاثنا كي تواليم فوالا جوست تسبانسي مثل لا باتني. Je rajoute un peu de fromage, les olives et je rajoute le jaune d'œuf sur les rebords. ذاقينا راني غاسه فرماج راني غاسه زمور ذهن غا كل ريفني سو فرزني نتا من لالت كني تواليم. Là j'ai allumé le four à 240 degrés. Je prépare la deuxième كني تواليم. داك عادي غتخدم ثيسنا ثاقيه اكيد نغلا ريافاكيني ولا قرا غتنتمسلم ذا رقاق نتسمسلم ثوك ترقاق مي الريافنا تجم شي طوح زورين. Voilà, vous laissez les rebords un peu épaisses. Je rajoute ma sauce tomate داك سانو لا صوص طوماطينو هاكني تواليم وتصوضرا لما الريافني تجم شي طوح. Je rajoute le fromage comme vous voyez داك راني غاس افرماج. Voilà le gruyère, je rajoute la mozzarella.
نغرس موزاريلا. Ensuite, نغرس المرقز يجي بورا. Je rajoute quelques merguez, les champignons, les tomates cerises, ce que vous avez. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, un peu de poivron. نغرس فلفل نطرشي غازكزاو. ما تحمل ما قرحة نزبر ما استنومشي طوح. Et un peu de fromage, un peu des olives noires. Et je mets mes pizzas au four à 240. ذاكيني ما يحمل فورينو أثنتر غاد بونت 240 راش علمت الفرن كنت عسمثت. Voilà le résultat final. Elles sont très bonnes. ذاكيني تيزي ذانين فونت de top. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche, de liker, de partager ma vidéo et de me laisser un petit commentaire. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني د لا فيديو يجي وتتوثر سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينوني ديني غتجيكون ذي لهنا تلويث لا فيديو نظام ما يبغاو حنين تنميرت. Je vous laisse regarder la suite.